I come to you this evening to discuss the extremely important and rapidly changing circumstances. Iryo jambo maze kumva ni rimwe mu magambo akomeye yavuzwe na Jimmy Carter, wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uyu munsi utakiri mu buzima. Ntabwo nabatengushye, nabakusanyirije amwe mu mateka yaranze uyu mukambwe Jimmy Carter kuva yabona izuba mu 1924. Muhawe ikaze. James Carter Jr. uyu yabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yavutse ku itariki ya mbere z'ukwa 12 1924, yabaye perezida wa Amerika wa 39. Jimmy Carter yabaye mu ishyaka ry'abademokrate, yanabaye senateri wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Georgia 1963 yo mu 1967, yabaye guverineri wa 76 w'iyo leta ya Georgia. Niwe perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika warambye kurusha abandi babayeho mu mateka yayo, ko yamaze imyaka 100. Yavukiye anakurira mu gace kitwa Plains muri Georgia. 1986 yarangije amashuri ye muri US Naval Academy, aho yahise yinjira mu gisirikare kirwanira mu mazi. Yasoje gukora ibya gisirikare ajya gukomeza ibya politiki. Jimmy Carter mu 1976 yarahagarariye abademokrate mu matora, yaje gutsinda ku mwanya wa perezida ahigitse umurepublikani Gerald Ford. Ariko ubutegetsi yagiye asinya amasezerano akomeye nka Camp David Accords, Panama Canal Treaties n'andi atandukanye. Yagiye gusoza manda ye isi yugarijwe n'ibibazo bikomeye harimo nk'ikibazo cya essence, revolution muri Nicaragua no ku butegetsi bw'abasoviyeti bwaragabye ibitero muri Afghanistan. Ibyo bibazo yahuye nabyo biri mu byatumye abademokrate batabasha gutsinda amatora yakurikiye, kuko umurepublikani Ronald Reagan niwe wahise wegukana umwanya wa perezida. Avuye ku butegetsi, Carter yashinze centre yo guteza imbere uburenganzira bw'ikiremwamuntu. 2002 yahawe igihembo cya Nobel bitewe no guharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Uretse kuba yari n'umunyapolitike, Carter yari umwanditsi w'ibitabo byinshi birimo ibya politiki n'iby'ubusizi. Hari nk'igitabo cya politiki yanditse ku ntambara ya Israel na Palestine. Mu gitondo cy'uyu munsi nibwo ibinyamakuru byinshi byagiye byandika ku rupfu rwe. Carter yitabye Imana ejo ku cyumweru ku itariki ya 29 z'ukwa 12 2024, agwa mu rugo rwe mu gice cya Plains muri Georgia. Ibi ni byatangajwe n'umuhungu we James Carter. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yahise atanga message y'ihumure ku muryango ndetse no ku gihugu muri rusange. Mbashimiye gukomeza kubana natwe, naho ubutaha.